Okunye nje ngifuna ukunikhumbuza kona amaZulu ukuthi asinaso isilo. Ya umuntu nje oyisilo kwaZulu asinaso seloku nje kwakhothama umdlokombane. Isilo nje asikakabi naso kwaZulu sizihlalele nje sizihlalele buse. Asinasilo seloku nje kwakhothama umdlokombane asinayo into ekuthiwa isilo kwaZulu. Sihleli nje without king. KwaZulu asinaso isilo. Sihleli nje dengwane, sisele nje dengwane. Ya engathi nje engathi ngingavuka umdlokombane aqhubeka asibuse ngoba sasala dengwane ngokukhothama kwamdlokombane vuka udla amadoda. Sasala nje dengwane kanjalo. Isilo asinaso. Isilo esilobolo mabeyingane babanye abafana. Isilo esidivoza izingane zabantu. Sithatha izingane zabantu sidlale ngazo sizidle after that sizale sidampe ezinye ayishiye hotel athi uyabuya ahambe ijuba likaNoah ezinye anze ayilobole after that eseqedile ukuzidla ayishiye kanjalo abesethi uyayidivoza. Isilo esidivozayo thina sazi ukuthi nganza ukuthi ngiyathemba nizwele amazi yensizwa Max Makhanya la yakhuluma khona ukuthi ke thina siwuZulu asinaso isilo esenza izinto ezingaqondanga. Ngifisa ukuzwa kuwe ngana kwethu ukuthi ngakuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sivele hlane khona ku comment section ke ngizolwakho uvo ngalolu daba. From mina sibone ingane kwethu sengiphuma nje na kodwa ngiyathembisa unyabuya funa ezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe nisiphatha kahle nebe nosuku lomnandi ngithanda khona.